Reka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu mukomeje kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu mere ijyanye no ku migabane y'amakungu ya kure batwumviriza amahere mu karere k'ibiyaga binini kanamwe mutwumviriza amahere mu gihugu cyacu cyiza cuburundi igenekerezo rya 21/1/2024 tukaba tugarukanya amakuru atose aba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherere ijyanye no cyane mwaje gufyanda sabane ku batarabikora amanuka munsi iyi video uracubona ijambo sabane ufyandeko uracubona n'akazo nyine ufyandeko hama tuje turabana amakuru tukugezaho kuri imbonesha kuri imwe rude ikugezaho amakuru yizewe gatanu kuri gatanu naho nyene wakura amakuru adasanzwe amakuru abavugwa mu gisata ca politike mugwa mukuru wa politike igitega n'ahandi hose ntare ya rushatsi turahagera kuko dufite amasoko y'ibanga atugezaho amakuru akomeye cyane kandi abenshi nkuko mumaze kubimenyera amakuru yacu naga basanzwe kuko yibanda muri politike diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini ndetse tugerageza kuzana amakuru aba yihishe dore ko amakuru yo mu gisata ca politike ari amakuru abatoroshe cyane naga ari ikinyamakuru cyose cyazana aya makuru usibye honyine kuri Burundi News TV. Amakuru tubazaniye ni amakuru tugiye kugarukaho mu buryo bukomeye cyane, tugiye kubaganiza rero ku nama n'ubundi iri kubera ngaha mu gihugu cy'u Burundi muri ntare rushatsi ahangari kuberamo inama ikomeye cyane aho tugiye kurebera hamwe imyanzuro iri kuvamo ese iri kwiga kuki iyo nama iri kwiga kuri bande gusa tubasogongeje n'ubundi iri kwiga ku migwano ndetse n'umwuka mubi uri hano hagati y'ibihugu byombi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi nkuko mubizi ndetse bikanavugwa ko muri iyi nama General Prime Niyongabo ari kwisobanura imbere y'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye bikomeye cyane bivanye n'ibyo ari kugenda ashinjwa biri kuvugwa yuko ku ngabo ze harimo ikibazo ubwo ni ku basirikare n'ubundi nibyo tugiye kugenda tugarukaho tukaza kurebera hamwe n'amakuru yagiye avugwa cyane mu bitangaza amakuru haba hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse na hano mu Burundi n'ubundi nibyo tugarukaho ndetse tukibanda ku makuru menshi tuba tubazaniye ndetse n'ahandi mwayasanga usibye aha honyine kurura agatebe rero udutiza amatwi igihe gito kandi dukomeje kubakengurukira inshuti banywanyi bivanye n'umwanya wanyu muduha bivanye n'uburyo mugenda mutwereka ko muri kubana natwe gatanu kuri gatanu na makuru rero akomeye cyane kuvuga ngaha mu gihugu c'Uburundi n'umundi tugiye kugenda tugarukaho mu buryo bw'idonido dusomera hamwe n'ayagiye avugwa mbuga nkoranyambaga n'ubundi nibyo tugiye kugenda tugarukaho turebera hamwe n'abanywanyi bacu dukomeje kwizera ko kandi amakuru tugenda tubagezaho ari amakuru ari kugenda abanyura cyane mu by'ukuri kandi dusaba rurema komeze abane namwe mu bikorwa byanyu byose bya buri munsi natebye rero munyemere duhere kuri iyi nama ikomeye cyane mu by'ukuri ni amakuru ugomba kumva winyegeje ni amakuru aba akomeye cyane kuvugwa mu gisata ca politike ni nayo mpamvu tugenda tuyabagezaho ngaha kuri Burundi News TV n'abatebye rero iyi nama mu by'ukuri iri gukorwa hano muri ntare ya rushatse mu buryo bw'ibanga rikomeye dore ko irimo umukuru w'igihugu Prime Niyongabo uri kwisobanura bidasanzwe ngaha dore ko ari gushinjwa ivyaha bikomeye cyane harimo ibyo kugumura ingabo. General Prime Niyongabo murabizi ko ari umunyakuri kandi agenda agaragaza ukuri ngaha mu Burundi ibyo ngibyo yabishinjijwe ntago yabishinjijwe n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye ahubwo yagiye abishinjwa n'abandi bayobozi bagiye batandukanye ari kuvuga ko agenda akavugira amagambo imbere y'abasirikare hano mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane abari mu ishyamba rya Kibira bityo ngo bakagira ubwoba bwo kwerekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu migwano ihanganisha umwari wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta FARDC. Prime Niyongabo arashinjwa rero ivyo vyaha dore ko ari kuvuga ko ivyo ngibyo bari kumushinja atari byo ni mu gihe kandi muri iyi nama n'ubundi ngo yarari kwisobanura ku bijyanye n'igisirikare cy'u Burundi ari kuvugwa uko gihagaze kuri ubu gusa yagaragaje byinshi bigiye bitandukanye agaragaza ko ubu ingabo z'u Burundi ari nke ugereranyije agaragaza kandi raporo ivuga yuko igihugu cy'u Burundi n'ubundi gikomeje
kuba cyatakaza abasirikare mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gen Prime Niyongabo yabajijwe ibibazo bikomeye cyane, turagenda tubigarukaho ivya buri muyobozi nga mu gihugu cuburundi, turagera no kuri Gen Major Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cuburundi, nawe turebe ivyo yavuzeho. Munyemere duhere n'ubundi kuri uyu mugabo Gen Prime Niyongabo. Gen Prime Niyongabo yabajijwe mu by'ukuri ibibazo bigiye bitandukanye ku mutekano w'igihugu cuburundi, avuga yuko ngo wifashe neza kandi abene igihugu ngo baratekanye bameze neza. Nubwo yavuze ibyo, abaturage bo bakomeza gushinja ubutegetsi bwa Gitega yuko umutekano ari muke ngaha mu gihugu cuburundi, dore ko hari abaturage bakomeza kugenda bicwa gake gake hara muri Cibitoke, ndetse akarorero batanze n'akabakenyezi bishwe n'ubundi bagera kuri 4, abandi bigeme bafatwa ku ngufu. Ni ibintu rero bibabaje cyane. Rero umuyobozi urongoye ingabo Gen Prime Niyongabo akavuga ko umutekano umeze neza mu by'ukuri. Mugabo aya makuru niyo tuba tuzanye kubera ko buri murundi wese, haba uri mu buhungiro haba uri mu Burundi, abakwiye kumenya neza ibiriko birabera ngaha mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Dukomeze n'ivy'iyi nama. Iyi nama rero mu by'ukuri ibyo iri kwigaho ni ibintu bikomeye cyane, dore ko iri kwiga ku gihugu cy'u Rwanda. Ahangaha igihugu cy'u Rwanda murabizi ko gifitanye amakimbirane n'igihugu cy'u Burundi n'ubundi, dore ko mubizi ko igihugu cy'u Burundi cyafashe umwanzuro wo kuba cyugaye umupaka uhuza ibi bihugu byombi. Bikaba biri kuvuga ko rero ngaha hari kunozwa umugambi ukomeye cyane. Ni mu gihe General Major Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'ubundi yarasabye ibisobanuro Gen Prime Niyongabo amubwire aho ibikorwa bya gisirikare n'imyimenyerezo iri kubera mu ishamba rya Kibira aho yaba igeze. Ni mu gihe Gen Prime Niyongabo yariye indimi, kandi ni mu gihe mu by'ukuri Gen Prime Niyongabo agenda agaragaza aho igihugu cy'u Burundi kiri kugana, ndetse naho kiri kwekera. Kagaragaza kandi ko igisirikare cy'u Burundi kiri gufatwa bihabanye n'amategeko, dore ko byamenyekanye ko ubu abasirikare b'abarundi bafatwa bunyago bakajyanwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu kuba bajyanwa mu bikorwa by'intambara. Kandi aba basirikare bajyanwa mu by'ukuri nk'amakuru bagiye batanga n'amakuru atari meza, haba ku basivile ndetse n'abasirikare. Bavuga yuko ahangaha aya mafaranga n'ubundi aza mu gihugu cy'u Burundi atamenya neza aho yagiye, ndetse nabo ubwabo bakaba batazi neza aho aya mafaranga ajya. Gen Major Evariste Ndayishimiye n'ubundi umugambi we n'ubundi akomeje kunoza n'abasirikare baha, ariko ku makuru akomeye cyane nuko n'ubundi Gen Prime Niyongabo akomeza kumubera ibamba rikomeye cyane, agaragaza yuko abasirikare b'u Burundi n'ubundi batakagombye kuba berekera aha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Akagaragaza kandi ko igihugu cy'u Burundi gikwiye kugirirana imigenderanire myiza n'ibihugu bibanye by'iki gihugu cy'u Burundi. Ariko Gen Prime Niyongabo nubwo agenda agaragaza uko kuri, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gen Major Evariste Ndayishimiye ntabwo agenda abibona muri ubwo buryo, bivanye nuko ahabwa amafaranga menshi ndetse ari inyuma ya mugenzi uyoboye igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, dore ko Antoine Felix Tshisekedi asa naho ari we uri gusa naho ayobora igihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri iyi nama iteraniye hano muri Ntare Rushatsi birakomeye cyane, kubera ko ahangaha hari kunozwa umugambi ukomeye cyane wo kuba bagabanga ibitero ku Rwanda. Iki gihugu cy'u Burundi cyishyize muri ibi bibazo ndetse n'ibyo gufunga umupaka. Biravugwa yuko mu by'ukuri ibibazo byagaragarijwe abene gihugu atari byo, ahubwo leta mvyeyi iyobowe na nyiricubahiro Gen Major Evariste Ndayishimiye nk'uko igenda ibivuga ndetse igenda ibitangaza, nuko
ahangaha ibintu bitifashe neza ndetse n'ibyo bagenda bereka abanyagihugu atari byo, ahubwo ahangaha hari amakimbirane y'ibihugu byombi yihishe inyuma. Nubwo igihugu c'Uburundi gikomeza kugenda gishinja igihugu cy'u Rwanda yuko ngo kiri inyuma y'umuhari wa Red Tabara, ngo gitera inkunga y'umuhari wa Red Tabara, ariko mu by'ukuri nk'uko abasesenguzi bagenda babisesengura, bagenda bagaragaza uburyo ki nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we yatwawe n'agafaranga, ndetse ibyo Antoine Felix Tshisekedi ategetse ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi bishyirwa mu ngiro, bigatera impungenge zikomeye cyane abene gihugu ndetse n'abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike n'abakurikiranira hafi politike y'u Burundi. Ayo ni amakuru yanditswe n'ikinyamakuru France 24 kivuga yuko ngaha mu gihugu c'u Burundi n'ubundi hakomeje kuba habera umugwa mukuru wo gutegura n'ubundi, nk'uko abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakunda kugenda bagaragaza, igihugu cacu c'u Burundi bavuga yuko aricyo kiri gutegurirwamo iyi migwano n'ubundi, bikavugwa yuko ubu ngubu umuhari wa FDLR uri gutorezwa mu gihugu c'u Burundi nubwo atari bose. Ibi ngibi mugabo, impamvu tuba tunabivuze tubigarukaho, ni ukugira ngo igihugu c'u Burundi kirebe neza, kirebe ahazoza, kirebe aho kiri kugana, ubukungu burihe. Ntabwo ibi ngibi tuba tubivuze kugira dusenye igihugu, tugerageze kuba twatera imbere nk'ibindi bihugu, tureke kwivanga mu migwano. Ibyo abasesenguzi mpuzamahanga bagenda babigaragaza, ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi baherereye muri za Canada, Ubufaransa ndetse n'ahandi, bagaragaza ko igihugu c'u Burundi n'ubundi gikomeje kujya mu rwobo kitazikuramo, ndetse gishyizwemo n'umukuru w'igihugu, nk'uko yita leta mvyeyi, nabe umuvyeyi koko w'abarundi bose, haba abari hanze y'igihugu, haba abari mu gihugu, ababera umuvyeyi, areke kubashira mu byago no mu bibazo batazashobora kwikuramo, nubwo we abona ko ntaco bitwaye. Gusa hano hari abajenerali nka General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bagenda bagaragaza amakosa ariko arabera n'ubundi muri ntare rushatsi, ndetse ariko arabera mu gihugu c'u Burundi, ahangaha mu mugwa mukuru wa politike Gitega. Ni amakuru akomeye cyane rero, ivyo ngibyo twari turi kugerekeranya ivyiri kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'iyi nama ariyo turi kugarukaho, nubwo igikomeje gusa ibiri ko biravugwaho ni imigambi yo gutera u Rwanda kunoza, dore ko nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari kubaza General Prime Niyongabo aho ibintu bigeze, aho imyemenyerezo igeze y'abasoda ndetse na FDLR ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye, ndetse no kumaza ku bibazo bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko umukuru w'igihugu c'u Burundi n'ubundi biravugwa yuko ahangaha akomeje kubiba urwango, ndetse akomeje kuzamura umwuka mubi ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'ababanyi b'igihugu c'u Burundi, agashyigikira Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo. Kandi mu by'ukuri abakurikirana na politike ya neva bagaragaza yuko iyi politike ari mbi cyane kandi iri gushyira ahabe igihugu c'u Burundi. Munyemerere twihuse cyane turebe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa tutarahajya, munyemerere tujye ku kinyamakuru bwiza.com cyanditse amakuru akomeye cyane ko Kibitoke n'ubundi hari kuvugwa amakuru akomeye cyane y'abakenyezi bane bishwe. Buracaraba umunsi wabo wahariwe umukenyezi ku isi hose. Biravugwa rero ko aba bakenyezi bishwe n'abantu batazwi. Igihugu c'u Burundi n'ubundi gikomeje kugarizwa n'ibibazo bigiye bitandukanye cyane, bikavugwa yuko hari n'abigeme 8 bafashwe ku nguvu, nk'uko ibinyamakuru bigiye bitandukanye biri kugenda bibitangaza. Aho ni mu ntara n'ubundi
ya Cibitoke ndetse bikavuga ko ari mu makomine nka Rugombo ndetse Buganda. Aya makomine rero akaba akomeje kwibasirwa n'ubundi n'imigwano, bikibasirwa n'imvuru ndetse no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Hakaba havugwa ihohoterwa rigiye ritandukanye ngaha muri izi komine za Buganda ndetse n'izindi komine mu ntara ya Cibitoke. Munyemerere twese cyane nk'uko twabibemereye kandi nk'uko mumaze kugenda mubimenyera, ntitujya turangiza amakuru yacu tutarebeye hamwe ibiriko biravugwa ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, dore ko hari kuvugwa amakuru akomeye cyane ko umuhari wa M23 tayari wigaruriye Reki Edouard. Bikaba biri kuvugwa yuko rero uyu muhari n'ubundi wagomboje iyi Ereke, bikaba biri kuvuga ko wayambuye FARDC. Ni amakuru akomeye cyane, n'ubundi FARDC n'ubundi ikomeje gutsindwa bikomeye cyane, kandi murabizi ko FARDC iri kurwana iri hamwe na iki ni ikintu gikomeye cyane, kuko ubu FARDC nituje kuva yakumva ibyo bose bari kurebana. Ubu ngubu ngo M23 ngo iri gukora imyimenyerezo ikomeye cyane ndetse iri kongera n'abasirikare bo kuyigwanira. Ni mu gihe urubyiruko rwo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru basabwe na Lawrence Kanyuka ndetse na Bertrand Bisimwa basaba ababyeyi kurekura abana ndetse bakanabafasha kubarungika mu gisirikare cya M23 kugira barwanire uburenganzira bwabo. Ni mu gihe abaturage bo bakomeje kugaragaza ko ubu ngubu abaturage bakomoka mu bwoko bw'Abatutsi bahereye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru bakomeje guhohoterwa n'igisirikare cya leta FARDC. Ni mu makuru akomeye cyane twagejejweho n'umumenyesha makuru wacu uherereye hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. N'ubundi yagiye atugezaho amakuru akomeye cyane avuga yuko ahangaha ari kubera ibintu bidasanzwe mu by'ukuri, dore ko ngo FARDC ndetse n'abambari bayo haba Maimai Nyatura Wazalendo bari gutsindwa urugamba bagatura umujinya abaturage ndetse bikabatera no kuba bahemukira abaturage. Ni mu gihe abaturage bo bakomeje gutaka inka zabo n'ubundi zatemaguwe zikicwa na Wazalendo, kuko aba baturage n'ubundi bakomeza kugenda bagaragaza ko Wazalendo ikomeje kuba yahohotera aba baturage ndetse yabahohotera ku rwego ruri hejuru. Ni mu gihe Wazalendo kare mu by'ukuri igenda ishinjwa gufata ku nguvu abayigeme ndetse n'abakenyezi ngaha, kubera ko nta guverinoma abagira, ari nacyo M23 ivuga ko aricyo iri kurwanya ndetse igashaka guhagarika n'ihohoterwa rikomeje kwendereya hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bikaba biri kuvuga ko rero Antoine Felix Tshisekedi uyu ngo yakomeje kwirengagiza bikomeye cyane aba baturage n'ubundi bari hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bikavugwa yuko aba baturage bakomeje guhohoterwa ndetse bakarebererwa na leta ikaba ishyigikiye iyo Wazalendo, ikaba ishyigikiye FARDC rero bikavugwa yuko iri guhaga ibimogi ndetse ikanywa n'inzoga nyinshi ikiyahura mu baturage ndetse ikaba yabagirira nabi nk'uko bagenda babitangaza. Ni amakuru n'ubundi twatangarijwe n'uhagarariye community hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubundi akomeza kugenda atangaza iby'aya makuru agaragaza ukuntu bakomeje kugenda bakorerwa ihohoterwa. Mwakoze kutwumva nshuti banywanyi bacu, turabifuriza ineza y'Imana ihorane namwe. Ciao ciao.